Daga jing temu ban penlong ya gipai ba aban tip halor kumno ban long gibalak penkre habawan ke jinglang shop jong gibor kemariang kum habaki jumai nagaliang jong disaster management authority jong jela ha ke jing trelang bat ke disaster management jong district ribhoi ringkat ru bat ke office jong deputy commissioner ke ribhoi district menta ke sing la penlong ya ke jing ai jing hikai habalawan college sning ya kene ke mock drill la penlong hapo ke jing lam bat ke jing penbet jong Usri Raja Brahma ubadi video jong sning CNR di blog haka jing don lang jong ba MB tongper ubadi additional DC rengkat kiwe deki officer na kitna trekam baper jong ke sarkar ba ila onra position ke ba kemudian na session ni inputs yang i ba berlain na dia very important professional inputs, and I'm sure since this is the first time kerjain peringkong melalui dan session ngatai mila lalapan pendapat jadi pendapat itu na berfait. Ai probably company bersama ni ba molong belum nampak sama biru ngai ba mana ayat ni hikam biru ngai ba galang ke ba kamsin jadi tuan ba ikanat ba wala kita wala galang ke junaru henry ka kamsin jong ki apa ni kala wala ya ka jingkat jong kenika mokre hingam pa tang konsentan Joshua anak pegawai Joshua usually sedang kenika dengan ayat kubur saja ka jinjang kini napot district administration ni properly dia ka section 1.4 to maintain peace and order, but ka section 1.3 to remove any public nuisance. But kumong ni berlai mana ba chief minister Kim, I'm sure Congress has also identified a helipad landing area for the CM. So I would like to thank everybody and especially the observers, the professional consultant, and sir who showed us. I believe we've done a very good job since this is the first time. Number mga executive directors of SDMA, but the DDMA, loko agadi hapo ajo office jana. Ngai ngawan hami ban mukdi ye agadi rodil balantai ye kita jimbuna but senior consultant jani hami babodalan la kedau wenpoi la pui ye jimbuna but la kwaya fi ba presnad ni gidi jimbuna but la tu ye fi ba ketumari gidi jimbuna nang ba pila dan improve la da kunjang pat hagole pat damagro la kunturu ye didiamo ipawanyang bangkandak ya kunjiri ki magdres ki baper hakisman ki tha ki baper namar manikang jo laban kita di first responders kidang kidang shoshan Shwaban katiane NDRF Shwaban SDRF Shwaban kibai kibiyo lari agency yonera kidang mafihi kibala banera yonede te tertib menta bagi rekam tertib lagi kire kenapa terlalu kidang first responders